Imitwe yitwaje intwaro igizwe n'amoko y'abanyintu, ababembe, abapurero, niyo ayo ngayo akubiyemo iyo mitwe y'abamayimayi iyobowe na Yakutumba, iyobowe na Mutetezi, hanyuma hakabaho icyo bita biroze bishambuke ari gukorana na FDLR na Red Tabara. None barabatera bavuga ko bashakaho iki? Icyo tuzira nuko turi abanyamurenge. Icyo kirwa ari ikimenyetso cy'ubushake bwiza cyo kwerekana ko butabangamiye ONU muri gahunda zayo zo gufasha Ukraine kugira ngo ibiribwa igurisha mu mahanga bibone aho binyura. Ariko abasesenguzi bavuga ko iki ahubwo ari ikimenyetso cyerekana ko Moscow imaze kumenya ko ingabo zayo zidashobora kugumana icyo kirwa mu gihe Ukraine irimo gukaza umurego mu bitero byayo ikoresheje ibunda birasa ibisasu bya misile bigera kure cyane yahawe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Tukomereze muri Sudani aho imyigaragambyo yashyigikiye demokarasi yatangiye mu mijyi myinshi icyo gihugu, aho imbaga nyinshi y'abantu yateranye isaba igisirikare kuva muri politiki. Ibiraro byagoswe kandi na internet irahagarikwa mu murwa mukuru Khartoum muri gahunda yo kubuza abantu kwigaragambya. Hagiye haba imyigaragambyo ya hato na hato kuva mu kwezi kwa 10 igihe abakuru b'igisirikare bahirikaga ubutegetsi bwa leta y'inzibacyuho. Inzego zishinzwe umutekano za Sudani zakoresheje ingufu zikabije mu kwihosha, maze abigaragambya barenga 100 bahasiga ubuzima. Uherutse kwigwamo no umusore w'imyaka 16 wishwe arashwe ejo kwa gatatu i Khartoum. Reka noneho dukomereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tujye mu misozi ya Minembwe mu ntara ya Kivu ya ruguru y'epfo, aho kuva ejo abayobozi b'umutwe w'abanyamurenge bitwa Twirwaneho bakomeje kuduhamagara batumenyesha ko bagabweho ibitero n'imitwe inyuranye y'abamayimayi bafatanije na FDLR na Red Tabara. Baravuga ko uretse inkomere zatwawe uyu munsi indege y'umuryango utabara imbabare, hari n'amazu yabo yatwiswe n'inka zabo zashimuswe. Mukanya navuganye n'umuhuza bikorwa wa Twirwaneho akaba n'umuvugizi wabo Kamasa Welcome, natangiye mubaza iyo mitwe y'abamayimayi barwana nayo iyariyo. Imitwe yitwaje intwaro igizwe n'amoko y'abanyintu, ababembe, abapurero, niyo ayo ngayo akubiyemo iyo mitwe y'abamayimayi iyobowe na Yakutumba, iyobowe na Mutetezi, hanyuma hakabaho icyo bita biroze bishambuke ari gukorana na FDLR na Red Tabara. None barabatera bavuga ko bashakaho iki? Icyo tuzira nuko turi abanyamurenge. Ubusanzwe se ntabwo mwari musanzwe mukozanyaho rimwe na rimwe kuko namwe muri umutwe witwaje intwaro? Ntabwo turi umutwe witwaje intwaro, twe turi abaturage birwanaho, twirwaneho. Ega nta ntambara twateguye, n'ubundi badusanga mu mihanda yacu badutera tukirwanaho kugeza none ahandi zo dukora. Mwirwanaho ariko mukoresheje intwaro? Yego kabisa, dukoresha intwaro. Ingabo za leta ya Kongo na MONUSCO mwabatabaje? Ntabwo twabatabaje kubera ko n'ubundi aribo bari gufatikanya nabo bari kutwica. Aba leta ya Kongo, MONUSCO n'ubundi irarebera ntakikora, twabatabaje kera kuva intambara yatangira, nta kintu na kimwe bakoze, niyo mpamvu noneho ntacyo tubabwira. Ubu tuvugana ibintu bimeze gute? Ubu intambara irakomeje, ni ukuvuga ko kuva ku wa 2 twiwe mu ntambara y'umunsi wose, kugeza none ahangaha tuvugana mayimayi irakomeza kugaragara ku bufatanye na FDLR. Iyo mirwano irabera hehe? Mirwano irabera mu mihanda itandukanye ya Minembwe, ahitwa ku Irumba, ahitwa ku Kivumu, ahitwa za Gakangara, kwa Sekaganda, n'imirwano iri kubera. Hari abantu bamaze gupfa cyangwa se ibintu bimaze kwangirika kubera iyo mirwano? Birahari abantu bamaze gupfa, hari ibintu bimaze kwangirika birimo gusambura imihanda y'abaturage no kuyitwika, harimo kujana amatungo yabo. N'uyu munsi hari inkomeri indege yajanye ya CIC. Mwebwe niyo mitwe ntabwo mwe mwaragiye i Nairobi gusinya amasezerano y'amahoro leta yari yatumije? Baragiye Nairobi, je ubwanje tuvugana nariyo, ariko n'ubundi umunsi tuja Nairobi tugifite ubutumire bwa president twaratewe, n'umunsi tugaruka uwo munsi nanone bongeye kudutera, kuva aho tuvire Nairobi tumaze kugabwa ibitero birenga 10. Ubwo bigaterwa n'iki? N'uburyo kudufata ku maso,
ariko wa mugambi wabo wacuze wo kutwangaza, kutwica, kutumara no kuturya ibyacu bakiwufita borohera, ariko ibo nicyo bashaka kugeraho kugeza none ahangaha. None mu minsi yashize nta biganiro byagiye bibaho ngaho muri ako karere byo guhuza amoko atandukanye kugira ngo abane neza, byageze kuki? Nta kintu na kimwe zagezeho, kubera ko iyo wumva ko bashaka ibiganiro kwaba ari uburyo bwo kurangaza abantu kugira ngo babone uko bazana imbaraga nyinshi kugira ngo babashe gusenya cyane. Ko muvuga ko leta ya Kongo ariyo ibaha intwaro zo kubatera, mwebwe izo kwirwanaho muzivana he? Turazigura muri iyo leta ya Kongo, n'ubundi izindi tuzifatira ku rugamba iyo leta yabahaye umusada. Ubwo rero twarwana tugafata intwaro inyinshi, naho twebwe turatabaza umuryango mpuzamahanga kugira ngo ibashe kudufasha kudushakira umutekano. Icyizere cyacu gisigariye ku miryango mpuzamahanga. Kamasa welcome, umuhuzabikorwa umuvugizi w'umutwe wa Twirwaneho. Turacyagerageza kuvugana n'iyo mitwe yavuzwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Tukiri ku makuru havugwa kuri icyo gihugu, intumwa yihariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU ivuga ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 urimo kurushaho kwitwara nk'igisirikare gisanzwe gifite ibikoresho bihambaye. Kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka, umutwe wa M23 wagabye ibitero muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'imyaka igera ku 10 yarishize nta bitero bikomeye ukora. Kuri ubu umutwe ni wo ugenzura umujyi wa Bunagana. Ni inkuru ya Twimini ku Magenge i Nairobi. Mwijambo yavugiye mu nama ya ONU hijaje umutekano ku isi Conseil de Sécurité kuwa gatatu, Bintou Keita yavuze ko kwiyongera kw'inguvu za M23 kubonekera nko mu bushobozi bwayo bwo kurasa ku kirere kirekire ikoresheje inkoho za rutura, kandi harimo n'izirasa indege ntoya. Keita yagize ati mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu ibitero vya M23 vyabaye mu buryo buteguwe neza ahantu henshi ho muri Rucuru. Avuga ko mu ntambara y'ubu bwa vuba M23 yakomeje kurushaho kwigenza nk'igisirikare gisanzwe kurusha kuba umugwi witwaje ibigwanisho. Uwo ahagarariye ONU avuga yuko M23 ubu ifise ubushobozi bwo kurasa hamwe n'ibikoresho birushaho kugenda biba ku rwego rukomeye, birimo inkoho za muzinga canke mortier hamwe na mitrailleuse. Ariko avuga yuko ingabo za ONU ziri muri Kongo mu rwego rwa MONUSCO kugeza ubu zatumye M23 idashobora kugeramira umurwa mukuru w'intara ya Nord Kivu, Goma. Aho ni mu gihe igisagara ca Bunagana cyo mu karere ka Rucuru ku rubibe na Uganda cyo kigenzurwa na M23 kuva hagati muri uku kwezi. Ingwano ya nyuma yo gufata ico gisagara ikaba yatumye hari abasirikare ba Kongo bata bagahungira muri Uganda. Inyuma y'imyaka irenga 10 M23 itavugwa cyane, Bintou Keita ntavugaho uwo mugwi wakuye inguvu n'ibigwanisho bikomeye wagaragaje muri iyi misi nkuko abivuga. Gusa uwo mutegetsi wa ONU avuga yuko ari ngombwa ko inama ya ONU hijaje umutekano ku isi yongereza mu buryo bwihuse ishaka ryo guhosha uko ibintu bimeze hamwe no kwaka M23 ibigwanisho atakindi gisabwe. Uwo muhari vuga kandi ko udatewe ubwoba n'ingabo ishira hamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC rigiye kurungika kugwanya imigwi yose yaho mu buseruko bwa Kongo mu gihe itokwemera gushirigwanisho hasi atakindi ibanje gusaba. Twerekeze muri Afrika y'Amajyaruguru. Imirambo y'abantu 20 bikekwa ko hari iyabimukira yabonetse mu butayu bwo muri Libya. Harakekwa ko bose bahitanywe n'inyota igihe imodoka barimo yapfaga bakinjira mu buryo butemewe n'amategeko muri icyo gihugu bavuye muri Chad. Ibipimo by'ubushyuhe mu gihe cy'iki muri ako karere kadatuwe cyane bushobora kugera kuri dogere 40 Celsius. Libya niho hantu hanyuma ibihugu by'abimukira banyura bagerageza kwinjira mu Burayi nyuma yo guca mu nzira mbi cyane mu butayu bwa Sahara berekeza ku nyanja ya Mediterane. Iradio mwumva ni BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira ano makuru kuri Shortwaves. Mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatangiye umuhango wo gushyingura igice cy'umubiri wa Patrice Lumumba waharaniye ubwigenge bw'icyo gihugu. Lumumba yishwe muri 1961 n'inyeshyamba zakoranaga n'abacanshuro babiri. Iryinyo rya zahabu nicyo gice kimwe rukumbi gisigaye cy'umugabo wabaye
Minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo kubera ko umubiri we watemaguwe maze ukajugunywa muri aside. Umupolisi wo mu Bubiligi wahagarariye igikorwa cyo kwangiza umubiri we yagumanye iri ryinyo nk'umunyago. Byasubijwe umuryango wa Lumumba mu cyumweru gishize mu muhango wabereye i Brussels mu Bubiligi. Iryo ryinyo ryashyizwe mu isanduku iriho ibendera rya Kongo. Kuva icyo gihe rinyuzwa mu bice byinshi by'igihugu kugira ngo abantu babashe kumusezeraho bwa nyuma. BBC gahuza miryango nimumva kundi mushobora kuyumva. BBC gahuza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC gahuza miryango kuri podcast. Andi makuru yacu kandi nayo ushobora no kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ni bbcgahuza.com ndetse no kuri Facebook. Ubu tugeze ku isaha ya saa 12:43 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano i Londres ni saa 11:43 n'umwanya w'ikinamico urunana. Mugeni yafashe umwanzuro wo kureka Cedric akabikigenge kuko ngo atacyumva inama ze. Kwa Philippe baritana abamwana ku kibazo cya kane ngo waretse akazi. N'urunana. Ungiye ngo icyude. Ese ugira ngo niwe mvugishije ko nivugisha Phili? Niki kandi se kiguteye kuzinduka uyivugisha? Nyumvira Philippe ariko ngo arabaza amenyo y'inkoko areba umunwa. Ubusurare bugasanga uriya mukobwa atarampimye. Nabibonye rwose nimugoroba byari byagushobeye. Nk'ubu ngiye kureba amata naraje ngo nyavange mu gikoma ntekera abana nsanga yapfuye. Ibyo ariko ntibigutesha umutwe Budeye. Bakinywera aho ngaho. Sinakwihera abana igikoma kitarimo amata Phili. Usibye ko nabo batakwemera kukinywa. Harya Kantengwa ntiyajyaga kuyakamisha kwa Mugishara? Yego. Ubwo se amata ndayazana ryari ngo mbatekere babone icyo banywa. Sinanizi ko Kantengwa yampimukira cyangwa agenda atanteguje Phili kuko ntako ntagize ngo mufate neza. Ntacyo mvuze Budeye. No ushaka kuvuga ndabizi ubwo ugiye kuvuga ko ngira amahane. Ntabyo mvuze rwose. Gusa mu bintu byajyanye Kantengwa harimo amagambo amubwiye ko ngo ari umunebwe ngo ko ntacyo amaze ngo anagiye ngo ntacyo wahomba. Nuko yavuze Phili. Niko rwose yambwiye. Ariko rero ko ari ukumukangara kugira ngo yisubireho akora akazi ke neza. Ntabwo nari nzi ko yagenda ngo akazi ko muri uru rugo ngakore njyenyine. Agira uti kugafatanya nako wasabye ko kwigisha ahubwo. Harya nari nanibagiye ko ngomba gusaba uruhushya rwo gusiba akazi uyu munsi. Ibi ni ibiki Kantengwa nkoreye koko? Ariko rero ugomba kubimenyera. Umukozi ko atari umwana wawe se ntundi utari Kantengwa yabikora. Iba nkoreye nanjye ngomba kubimwishyura Phili. Nzamufata nk'uwataye akazi maze naza guhembesha amafaranga nari murimo nyamwimwe. Utekibude. Ariko rero umenye itakireba Stefa. Inyundo yawe baririza ntiraho ngaho mu mfuruka inyuma y'urugi. Urabona igihe nagushakira? Imara niho warayihafashije. Ndabona byose bihari rwose. Ubu noneho nagenda. Umwiko nguyu, inivo, imetero. Mbere yo kugenda ariko wibuke ibyo nakubwiye. Harya wambwiye ngo nzane ikinyiramari. Uretse mwumve. Ubyutse bagiye ko naraye nkubwiye ko tugomba kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Ese? Buri mugoroba umuhituze ntazenguruka umudugudu atwibutsa ko igihe cyo kwishyura cyageze se. Tugomba kwishyura rwose sinshaka kuzarwaza umwana cyangwa ngo ndware ntafite mituweli. Nta kibazo n'ubundi ndanyura ku gasantire.
wowe zana ayo mafaranga ndaca ku irembo nyine babimfashemo. wigize ngo iki Stefa? mituweli se ntiyishyurwa ku irembo? wowe zana amafaranga ndaza kubikemura. ubu urareba ugasanga nkiri umuntu wo gusabwa amafaranga koko. none se urambwira ngo twishyure ntayo ufite? ndacyabashije se nuko kugura wagize utya? Nyiramariza rwose wizura kabuze. aha ndabizi rwose ko naguhemukiye kandi rwose mpora mbyicuza. nuko rero amenya ko ufite umugore ufite ubumuga bw'ingingo singikora ngo ngeze nimugoroba nk'uko byari bisanzwe, nkora nk'umurwayi nyine. ndabizi rwose kandi ndanabibona ko imbaraga zawe rwose zitakiri za zindi. kubizi se uransaba amafaranga ngo nyakurehe Stefa? ndacyahinga ngasagurira amasoko nka mbere se? nyine ariko nyine ufite ikindi wibuke ko wongereye umubare w'abagize umuryango wacu kandi bose bagomba kwishyurirwa mituweli. ubwo rero wari uzi ko ntibuka ko ku cyiciro cyacu hiyongereho umwana wabyaranye na Nadine ukanatinyuka ngo Nyiramariza azana amafaranga yo kwishyura mituweli. ariko se ubwo ayo magambo yose uvuga n'ay'iki Nyiramari? ayuko ubyutse unkora mu bwonko Stefa. nukuri wirakara rwose. dore n'ubundi ngiye gushaka ikiraka ikibazo cya mituweli rwose ndareba uko ngikemura kitarenze kuduteza amakimbirane. urabizi aho kugumana nawe ufite umushinga na gutyo reka nigendere. numara kugenda abana bagakanguka urumva ndi bubyifatemo ntefiri. ngomba gufura ngateka ngakoropa. ngaho icyo gikoma gihoze ndabizi ubuganza agiye kubyuka. ntongere kumbwira nabi rero ndenganya. nuko abantu mudakunda ukuri ariko nawe urige ntiwakumva impamvu Kantengo atantegereje ngo ambwire ikibazo cye akaza kukikubwira uri umuntu w'umugabo. ubwo ugiye kuvuga ko nta na rimwe Kantengo yakubwiye ko afite akazi kenshi koko? yarabivuze ariko byari bisanzwe natwe aho dukorerega tugira kenshi. nuko rero wivuga ngo yambwiye ibibazo ngo bigenda ngo ntiyabikubwira. harimo akantu ni ukuri firi hari icyo ntumva neza. ni igikisi? byanze bikunze hari uko yakwisanzuragaho bidasanzwe. akasakumirora anyisanzuraho se bidasanzwe gute? kureka nkajya ku kazi ubundi akakuririra akanagusezera naza ngasanga yagiye wowe urige ntacyo wakumvamo. umva rero uvuga icyo ushaka kuvuga. urakeka se ko ngewe nacudika n'umukozi wo mu rugo? hanyuma se ubwo urakajwe n'iki? vuga ibyo ushaka kuvuga nyine ureka kubica hirya no hino uvuga ngo harimo akantu ngo wisanzura. ubwo urumva nta soni ko ufite kunyekera ibyo? ntabyo nketse ariko winirakaza kuko urabizi bibaho. biki biba? none se tuvuge ko ntawe urabyumva ko umukozi wo mu rugo na shebuja bageze batya bakabyarana? njye si uko rero kandi sinkunda rwose umuntu unyekera ubusa. reka gufuhira ubusa yewe dutekereze ko tugomba kwitwara mu bibazo rwose duhuye nabyo. turabyitwaramo dutese ubu ko njye binashobeye. uko biri kose rero akazi dusanganywe ntikagomba guhagarara kandi n'ubuzima bw'aha mu rugo bugomba gukomeza kuko ntuzasiba akazi kabiri ngo ku ishuri bakwihanganire. nawe urabyumva nyine ntibyashoboka. ubu ko kuriya mukobwa iyo yihangana tukaruhuka ko ibiruhuko byari hafi. uswara unkandengeye nanjye nje ngusanga ngira ngo wambonye mujye. umujyi mbonye ku murenge se shawari gutuma nkubonanye ku murenge se kandi uvuye kuhakora iki? hari umurima muyirere yaraguze nakomeje kuhinga ariko sinahinduza ibyo ngo n'uwo bawuguze. shundi rero numva kuri radio baravuze ngo ubutaka butakwanditseho n'ubu bari ubwawe. ariko tekereza ubwo hashize imyaka ingana gutyo utari warahinduje icyangombwa cy'ubutaka bwawe koko? ubundi si ugira ngo nzabikoranye umushinya mvanyiwe rwose sinzasubirayo nzakomeza nihinge n'ubundi nawe uhingaga. kubera iki se bunge? hari umusore ushinzwe iby'ubutaka wagira ngo ntari n'isi nk'abandi. abana bari benshi baraba bamutegereje abatambuka uko yashaka kandi abizi ko ari we bashaka aho kubafasha akigira mu bye. asikiwe ariko wazi ko aba yazanywe ku murenge no guha serivisi abaturage bamukeneye? si uko se sha aricisha hirya no hino aratureba nk'ikimbwa ihaze kandi rero haraza umuntu wambaye neza nyine bigaragara ko adatuye ino akadatambukaho agahita amufasha rega tukona arasohotse rwose aragiye. ariko ibyo ntabwo ari byo rwose kandi rando ofisa si ubwa mbere numvise rwose abaturage binubira ko atabaha serivisi nziza. njye rwose muvuye namwanze cyane ku buryo ntazi ko nzasubirayo. uriya ntazi ko kandi ari we wiyicira izina disi. ubundi umuntu utanga serivisi nziza byasabwa no kwakirana urugwiro abamugana akabaha serivisi nziza nk'uwikorera bigahesha izina rye n'ikigo akorera ishema. we rero benshi tuhava tumuvuma. hanyuma se mujye
ndakumva nye. Ikibazo cya Cedric na Jackie kimeze gite? Ibyo wibimbaza rwose. Ngo kimugiye. Cedric naramuretse ajya agenda akora ibyo ashaka. Naho babikorana nabo baba bakecuru baba bana bangana mbese ibyo ntibikindeba ngewe. Oya sha kubera icyo uvuga gutyo koko mugi. Nye Cedric yarambabaje yambwiye amagambo numva mbaye ikigoryi imbere ye. Ntibishoboka. Ubwo umwana yakubwiye iki cyatumye mukuraho amaboko koko mugi? Kwanze ko Cedric wamukundaga rwose nk'umwana wibyari. Nkunze kubivuze ko mukunda nk'umwana nibyari. We rero ntambona nka nyina wamubyaye. Oya we. Cyane narababaye. Kubona Cedric atiga kambya ngo n'ubundi sindi nyina. Cedric nye. Yarabinyibwiriye ngo ndamutoteza ko ngo ndanamucunaguza ngo mubuze amahoro ko nta mubyaye. Niyo mpamvu rero nanjye nafashe icyemezo cyo kumureka agakora ibyo ashaka. Umva hati muri tazabya kimumo muri Nyarembo ngo ntisha umwana mutwe ko nta mubyaye kuko ndi mukasi. Murumva hadakese noneho mujyana? Harakeye rwose. Noneho nta hantu ntamwe handya. Ariko di mufite amahugurwa y'abajyanama b'ubuzima. Kubera iki se na di? Kubera ko uje muri salo gusokoresha. Ariko koko. Umuntu se yita wari uko agiye mu mahugurwa gusa na di? Yewe nuko nkunze kubona abantu binaha baza gutunganya imisatsi yabo bagiye mu bukwe mu mahugurwa cyangwa bagiye kujya hanze ya Nyarurembo mujyana. Yewe nta mahugurwa dufite. Nuko nashatse gusa neza gusa kugira ngo ngewe ubwanjye nishime. Shimishe n'umugabo wanjye Rufonsi. Reka da kuko buriya Rufonsi akunda umusatsi usa neza cyane. Ubona Rufonsi murabasirimu rwose nonsiya. Icyane. Sinari nzi ko abantu nkamwe mukuze ibyo mubyitaho. Twabuzwa n'iki se? Ariko ndibutse Nadine. Wibutse iki? Niko. Umwana nabonye hariya mu muryango wa saro akemusa imifuniko y'amacupa se wa muhungu wawe ra? Ni wa muhungu wanjye nonsiya. Ubu se wibutse kwishyura mitiweli yawe n'iyo umwana Nadine? Ko yatangiye kwishyurwa? Ugira ngo sibyo bya mitiweli njya mba mbyibuka nonsiya? Reka. Ninde ugomba kubikwibukira? Abandi batangiye kwishyura mitiweli y'umwaka utaha. None we ngo ntububyibuka uzi neza ko ufite umwana. Ndaza kubibwira uwo bireba azayishyura nonsiya. Ibyo ntago bindeba ngewe. Uwo bireba uvuga ninde? Ese w'umwana nonsiya, se w'umwana twabyaranye. Ubishyire mu byihutirwa Nadine. Umenye ko indwara idateguza. Kandi rero ufite mitiweli de sante ntarembera mu rugo. Yivuza ava kandi adahenzwe. Yewe ndabizi rwose ndabishyira mu byihutirwa mujyana. Urakoze cyane. Yewe nanjye birambabaje ariko ihangane no kuri mugeni. Hari ubwo umuntu agukomeretsa nye. Urabizi nageze mu rugo rwa Muhire uriya Cedric ari umwana muto cyane. Ndabizi rwose bamukuzanira twitida nkuru ya Karine. Nta numvikana na se maze kumenya ko yanyanduje virusi itera sida. Umuhire ngo gasinda gatatongana. Umwana ndamufata ndamurera. Uramurera mama ndabyiye. Murera nk'uwanjye bwite. Icyo gihe ntarabyaranye kugeza ubwo mbaye umubyeyi. Cedric murera n'abana banjye ntavangura na rito. Nkamuye icyo mbashije kubona icyo ntabonye nawe akaba bibona ko ntacyo nabonye nyine. Nta muntu w'inyarurembo utatuzi wigeze cyangwa ko Cedric atari umwana wanjye. Kuko ntigeze nshyira itandukano na rito hagati ye n'abashiki be. None ko umwana w'umuhungu atinyuka avuge ngo ndamutoteza ko ntamubyaye. Ndakumva rwose kandi ndabihamya ko wakunze Cedric nk'umwana wibyariye. We rero ntabyo yabonye nye. Niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kumureka agakora ibyo yumva ashaka nuko abishaka. Yewe nanone ntiwamureka ngo Jack akomeze kumwangiza twarabimenye mugihe. Anye karama. Umva nta mpamvu yo kwigwiriza abanzi niteranya na Jack n'abandi bazumva iyo nkuru. Njye suko mbyumva mugihe. Nibyo koko Cedric yarakubabaje. Yarambabaje gusa se sha. Uzukuri njya nkabitekereza nkarira. Nkavuga nk'ubu Muhire yajyaga he koko. Nukuri ndakumva. Ariko nanone we kwirengagiza ko Cedric ari umwana mugi. Umwana wahohotewe akangizwa mu mubiri ndetse no mu bitekerezo. N'akazi ke. Oya sha wivuga gutyo. Urabizi neza ko mbere yo guhohoterwa na Jackie, Cedric yari umwana mwiza rwose wumvira. Akiga neza akanatsinda mu ishuri. Igira uti twari dusigaye tujya inama mu rugo nta kibazo na kimwe gihari. Agafatanya n'abandi bana imirimo yo mu rugo. Agasubira mu masomo ye akanafasha abavandimwe pe mu byo batumva neza mu ishuri. Niyo mpamvu rero tutagomba guterera iyo.
ngo tureke Jack akomeze kwangiza umwana. Imyitwarire Cedric afite uyu munsi yayitewe na Jack. Ntitubizi se. Jack ni mungu muri rubanda mujyi. Ni nk'iyo harishinze ahantu mu nzira abana b'ingimbi banyuraho. Utarebye neza rikabajomba. Tumwihorera tumareho urubyaro koko mujye. Mbabarira cyane nyine. Umugeni wibuka imyaka 17 yose umaze urira Cedric. Umwitaho kugira ngo azavemo umuntu uzigirira akamaro. Numureka gutyo rero icyo gihe cyose n'imbaraga wakoresheje biraba bibaye impfabusa byose, kuko naguma kwa shuga mami azapfa atyo ntacyo yigejejeho rwose. Ntawe n'ubundi buryo wamutabara uretse kurega Jackie bakamufata akaryozwa ibyo yakoze rwose. Iki cyemezo umugeni yafashe urakivugaho iki? Wamugiriye ihe nama? Hagati aho mwumvise ko abaturage b'inyarurembo bibutswa kwishyura ubwisungane mu